Reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba uje umugisha kuri mwego mudutega amatwi mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu tuba tubagezaho umunsi ku munsi nkuko twamaze kugenda tubyiyemeza yuko uyu munsi tugomba kugenda tubagezaho amakuru yiba bigezweho ku mirongo imbere ku rugamba kuri aya masaha rero y'igicamunsi cyangwa se y'umugoroba kuko turabona umugoroba uri kugenda ugeramo ni tariki 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 nshuti bavandimwe mudukunde tuza kugenda tureba byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa ibigezweho nyamuneka ku mirongo imbere ku rugamba ni nyeshyamba za 23 ubaya masaha zamaze kugenda zivirwaho indimwe nyamuneka ingabo z'abarundi zirakoresha artillery zikarasa mu birometero birebire FARDC ku butaka nayo hafi aho ngaho yatatse wazarendo sinakubwira bo barimo baratera intambwe bari hafi kugera i Bukavu ariko nyamuneka suko 25 nayo iraturuka mu kirere ikarasa ibirindiro byose by'izinyeshyamba za 23 mu bice bitandukanye by'umwihariko mu bice bya Katogota Kamanyora ndetse n'ibice bya za Rugezi tutanibagiwe mu bice bya Ruvunge ni mu kibaya cya Rusizi rero niho hakomeje kubera imirwano kugeza naho abaturage baherereye mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda bakomeje kugenda bareba amashusho y'ibikomeje kugenda bibera ku mirongo imbere ku rugamba nk'ubu mu masaha abiri ashize amakuru dukomeje kugenda twakira nuko umunara wa Vodacom wamaze kugenda utwikwa ni artillery cyangwa se imbunda zirasa mu ntera ndende cyangwa se imbunda z'imisada z'igisirikare cy'u Burundi zamaze kugenda zitwika ibi bikorwa remezo harimo uyu munara nyamuneka turaza kugenda tumenya ibyari byo ingabo z'u Burundi zari zamaze kugenda zimenya neza 100% yuko 23 yaba irimo irakoresha itumanaho rikomeye cyane riturutse kuri uriya munara nta kindi kintu rero abahungu ba FDNB boko Evariste Ndayishimiye bagombaga gukora kireka kwita barasa uriya munara turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite muri biriya bice twongere tugaruka mu birindiro by'inyeshyamba bya 23 Kamanyora tubabwire ibitero bikomeye cyane umunsi umwe gusa nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nyamuneka imirwano yiyongeye kubura mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane mu gace ka Kivanga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nyamuneka nibwo imirwano yatangiye mu bice bya Ruvunge Kivanga ndetse no mu yindi misozi miremire itandukanye ubu hari amakuru avuga yuko inzego z'umutekano zemeza ko igitero cy'indege cya FARDC cyahanuye cyangwa se cyamaze gusenya station telecommunication yari mu majyaruguru ya Kamanyora ikaba yari irimo ibirindiro by'inyeshyamba za 23 ndetse aho bivugwa yuko hari n'umusada ukomeye cyane wari umaze kugenda woherezwa uyu mwanya kandi biravugwa yuko mu bice by'ingenzi bikomeye cyane itumanaho ry'uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 ryamaze kugenda risenywa mu bice bya za Katogota si Katogota gusa ariko nanone inshuti bavandimwe turaza gukubitira atubwire yuko abatanga buhamya bari Bukavu bemeza ko ku mugoroba wo kuwa gatanu wo kuri uyu wa kane ubwo ni ku munsi w'ejo hashize habonetse ubwato bwari butwaye abarwanyi ba 23 ndetse binavuga yuko bwahageze buvuye muri Kivu bukaba bwarakekwaga ko kuba bwazenye abasirikare bashya kugira ngo bongerwe ku mirongo y'imbere ku rugamba ibyo nibyo turi buza kugenda tureba ngo bihagaze bite nyamuneka urugamba rukomeje kuba magasa urugamba rukomeje kuba imberenge sinzi ngo biraza kurangirira cyangwa biraza kugenda bite ariko nyamuneka ahangaha umwana w'umusirikare yahatesekeye andi makuru rero dufite aravuga yuko umukoroneri ndetse n'abandi basirikare benshi ba 23 baguye muri ambushi muri Kamanyora baguye muri ambushi ya Wazarendo imirwano ikomeje gututumba hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarwanyi ba 23 yongeye gukataza mu buryo budasanzwe ndetse ifata n'umurego mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho amakuru yemeza ko inzego z'ubutasi za gisirikare by'umwihariko inyeshyamba za 23 ngo zaba zaguye muri ambushi ikomeye cyane y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi ahagana saa 4 za mu gitondo ubwo ni mu gitondo cy'uyu munsi FARDC yahanganye bikomeye cyane n'igitero cy'ingabo za 23 mu birometero bibice uvuye hafi y'umujyi wa Kamanyora ku murongo cyangwa se ku birindiro ku murongo w'imbere ku rugamba byari bimeze nabi mu buryo budasanzwe iyi ntambara bikavuga yuko yaje kurwanwa n'abasirikare benshi ba 23 bari baraye bageze muri kara gace ariko nyamuneka FARDC yo kugira ngo irebe ko abatsinsura ibasubiza inyuma mu bice bya za Ruvunge nuko yifashishije indege za Suko 25 kugira ngo ibarase mu buryo budasanzwe mwari mwabonye mu mashusho mu kanya twaberetse mu rubuga rwa WhatsApp
yerekana umwe mu minara ikomeye cyane ndetse yifashishwaga nk'itumanaho rikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M23. Uwo munara wamaze gutwikwa cyangwa se wamaze kugenda ushumikwa mu buryo budasanzwe. Amakuru yemeza ko kandi hari amakuru avuga yuko muri ibyo bisasu byatewe kuri uriya munara hafi hari n'abasirikare, hari defense ikomeye y'inyeshyamba za M23. Hari naho haguye abakoloneli babiri ndetse n'abo bari bayoboye cyangwa se n'abasirikare n'itsinda ry'abasirikare bari bayoboye hariya mu bice bya za Kamanyura. Biravuga yuko kandi hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri agace ka Ruvungi n'agace mu by'ukuri ka Kivanga baravuga ko bumvise amasasu menshi n'imirwano ikomeye cyane. Ibyo rero bikaba byatewe n'intambara yazindukiye mu bice bitandukanye nk'uko tubibabwiye hejuru. Gusa kugeza n'aya masaha nuko abaturage baturuka mu bice bya za Kamanyura bakomeje guhunga bahungira ku butaka bw'u Rwanda kubera ibitero biri kugenda biba hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Amakuru yandi rero dufite nuko ingabo z'u Burundi rwose zifashishije artillery cyangwa se imbunda z'imisada zabo babashije gusenya defense za M23, ndetse ingabo z'u Burundi zamaze kugaragaza yuko mu by'ukuri zikiyoboye cyangwa zikiri ku mirongo y'imbere mu buryo bwo kugira iki bwo kurashisha izi artillery cyangwa se izi mbunda z'imisada. Ni ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zigaragaza yuko zifite ubushobozi budasanzwe bwo guhangana bikomeye cyane, bagahangana cyo bigaragara yuko kitoroshye kuko umunota ku munota, isaha ku isaha ibisasu by'ingabo z'u Burundi birimo biragenda bigwa mu bice bitandukanye. Ariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi nuko no mu bice bya za Cibitoke ngo hamaze kugenda hagera iki urusaku cyangwa se ibi bisasu byamaze kugenda bihivundereza. Amakuru dukesha amwe mu bitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi ariko bikaba byandika mu ibanga rikomeye cyane, biravuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 mu gace kitwa mu Badage kari mu gace ka Rugombo intara ya Cibitoke mu Burundi haravuga urupfu rw'umwana muto n'iyangirika ry'ibintu by'agaciro nyuma yuko ibisasu byatewe n'ingabo z'u Burundi byari bigamije kurasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahushije bikagwa ku butaka bw'igihugu cyabo. Ahangaha niki iki gitangazamakuru cyanditse manze kibogamiye ku ruhande rwa M23 nk'uko byemezwa n'abaturage bahatuye ndetse bikemezwa n'igitangazamakuru kitugezaho aya makuru. Ibi bisasu byaguyemo abaturage b'inzira karengane mu gihe byari bigamije gusa naho biraswa kuri izi nyeshyamba za M23. Ibyo bitero kandi biravugwa yuko byangije bimwe mu bikorwa remezo bikomeye cyane, ndetse ibindi bintu bikomeje kugenda bigaragara nuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuba zahuye n'akaga gakomeye cyane. Drone y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biravuga ngo yahanuwe, ariko aya makuru yo ntago turayafatisha neza. Gusa ikiriho cyo nuko imirwano mu kibaya igikomeje kuba imirwano, ndetse nihatagira n'igikorwa nyamuneka ibi bintu ntago biri buze kugenda byoroha. Biratangaje yuko amasezerano yarasinywe nimugoroba, ariko nyamuneka mu gitondo hakabyuka urusaku rw'ibiturika cyane zishaka gufata ibi bice by'umwihariko bya Kamanyora. Ariko muri rusange ni ikibaya cya Rusizi bashaka kugira ngo barebe yuko bahagarika ibitero by'ingabo z'u Burundi ndetse n'umusada ukomeye by'umwihariko ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zitanga mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite kuri aya masaha mu mirwano yumvikanye ku munsi w'ejo. Ese muri iki gitondo byaba biramutse bite? Amakuru turi kwakira nuko nyamuneka FARDC yongeye kurashisha intwaro zayo, yongeye kurashisha indege zayo za Sukhoi 25 ndetse yifashisha na drone CH kandi mu kugaba ibitero mu birindiro by'izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye. Bidatinze rero turaza kugenda tureba ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba bihagaze bite, cyane cyane yuko ngo amasezerano yasinywe, ariko amasezerano ni kimwe ndetse no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Ibyo nibyo duhora tubabwira umunsi ku munsi ukurikije uburyo inyeshyamba za M23 zifite umuvuduko ukomeye cyane, ndetse no kwiyongera kw'ingabo nyinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo byose biragaragaza yuko amahoro kuba bayasinya mu mpapuro ari kimwe, ndetse no kuyashyira mu bikorwa kuri tere ari ikindi. Turaza kugenda tureba muri Sud Kivu imirwano ikaze irimo irumvikana muri Kamanyora,
igisasu kivugwa yuko cyaguye iruvungi, biravugwa yuko nyamuneka Kamanyora na Ruvungi ubwo ni muri Sud Kivu. Amakuru ava mu baturage n'inzego z'umutekano aravuga ko imirwano yongeye kuzamuka ndetse ishyirwa ku rundi rwego mu gace ka Kamanyora muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya gatanu ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bivuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ibigaragaza. Imwe mu isoko y'amakuru dukesha aya makuru tubyutse tubahereza nuko mu by'ukuri bivuga yuko muri aka karere by'umwihariko muri teritwari mu by'ukuri ya Mwenga ndetse n'ahangaha muri za Karehe, aravuga ko imirwano yakomezaga igisasu cyaturitse ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ngo cyaje kugenda kigwa mu bice biherereyemo abaturage mu bice bya Ruvungi ndetse aho bivuga yuko ahari mu murenge wa Bafuriru. Ahangaha biravuga yuko rero abaturage bakomeje kugenda bahunga mu buryo budasanzwe ndetse igihugu cy'u Rwanda kikaba kiri kwakira impunzi z'abaturage bakomoka mu bice bya za Kamanyora ku butaka bw'igihugu cya Kongo kubera imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Umutekano ukomeje kugenda uba ingume aho abaturage baherereye muri Kamanyora no mu bice bya za Ruvungi ndetse n'agace ka Kagando bavuga ko bamaze iminsi bafite ubwoba bukabije cyane kubera intambara zigenda zisatira ibice byatujwemo abaturage benshi. Bamwe baravuga ko hari abahungiye mu bice bicamo imigezi n'amashyamba hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, mu gihe abandi bitegerejwe ko amabwiriza y'inzego z'umutekano kugira ngo barebe ibyo bagomba kugenda bakora. Umwe mu bahoze ari bari mu gace ka Ruvungi yabwiye abanyamakuru bumvise urusaku rukomeye rw'ibisasu mu masaha ya mu gitondo ko intambara mu by'ukuri yaje kugenda ihitana bamwe mu baturanyi biwe, ariko nyamuneka ibi bikaba bikomeje kugenda biba akasamutwe. Kugeza ubu ngubu ubuyobozi bw'intara Sud Kivu n'ingabo za FARDC ntibarashyira hanze amakuru ahamya ko cyangwa ahakana ko ibisasu byavuzwe ndetse n'icyiciro cy'ukuri n'imirwano ikomeje kugenda yumvikana. Inzego z'umutekano zirasaba abaturage kwigendera kure cyangwa se kugenda bigengesereye kubera yuko iyi mirwano mu by'ukuri ikomeje kugenda ifata indi ntera kugira ngo itaza kugira ingaruka igira ku baturage bakomeje kugenda bavanwa mu byabo n'iyi ntambara. Ibi rero bikagaragaza yuko nubwo bwose bikomeje kugenda biba gutya, nuko nanone suko 25 bivuga yuko ku munsi w'ejo yaje kuzenguruka ku kirere cya Kibumba. Si Kibumba gusa ariko nanone biravugwa yuko Irumangabo naho indege ya FARDC yaje kuzenguruka ku kirere cya Rumangabo hariya mu bice bya Masisi. Ibi rero bikagaragaza yuko nubwo bwose President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yaraye asinya amasezerano uyu mukuru w'igihugu cya Kongo yasinye, mu by'ukuri ubona yuko nta byishimo na bikeya afite ndetse bishobora kuba byanagorana kugira ngo uyu mukuru w'igihugu abe yabasha kuba yakubahiriza ibikubiye muri aya masezerano kubera yuko umunsi ku munsi turimo turumva ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye. Hari bamwe mu basesenguzi bibaza bati ese mundi k'igihugu cy'u Rwanda cyasinye amasezerano y'amahoro n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo byo birumvikana, ariko se M23 na leta ya Kongo ho ibyabo biraza kugenda bite? Ibya M23 na leta ya Kongo biraza kurangira bite? Ese amasezerano ya Doha hari aho yaba arebera igihugu cy'u Rwanda? Ikiriho cyo nuko i Doha muri Qatar naho hakomeje kugenda hagaragara ibiganiro bikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, aho igisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza yuko kitazigera kivanga n'inyeshyamba, naho M23 nayo ikitatura ikavuga yuko itazigera yemera gukorana n'abajenosideri barimo FDLR, ndetse inagaragaza yuko igisirikare cya leta ya Kongo cyose kigomba gusenywa kigashyirwa hasi
cyamara gusenywa rero ibyo byonyine birahagije kugira ngo amahoro yongere kugenda aboneka. Igoma twari dukomoje tubabwira yuko rwose amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga yuko intege z'intambara rwose za Sukhoi 25 ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeje kugenda bizenguruka hejuru y'uriya mujyi wa Goma, bivuga yuko rero isaha n'isaha mushobora Kongo. Ndetse nk'uko mwabibonye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwo muhuza mukuru ahangaha hari haritabiriye abakuru b'ibihugu bitandukanye, harimo igihugu cya Angola cyari gihagarariwe na Perezida Joao Lourenço, hakabamo igihugu cya Kenya cyari gihagarariwe na Perezida William Ruto, ndetse n'igihugu cy'u Burundi cyari gihagarariwe na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Mu by'ukuri aba bose abakuru b'ibihugu bose bakaba bafite ibyo bamaze kugenda batangaza, ariko nanone nyakwa Perezida Paul Kagame nawe afite ibyo yatangaje. Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe yamaze kugenda atangaza uburyo aya masezerano agomba kugenda ayubahirizwa, ariko bamwe mu basesenguzi bati ntago igihugu cya Kongo kinyuzwe. Ukurikije uburyo tureba Perezida Tshisekedi mu maso yagaragaraga, mu by'ukuri yagaragaraga nkaho amasezerano ayasinya atabyumva neza, bivuze yuko rero isaha n'isaha mushobora kumva ngo ibyo amasezerano byanze, kuko si ubwa mbere byaba bibaye. Amasezerano kuyasinya ni kimwe, no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi. Ubwo rero bikagaragaza yuko mu by'ukuri ibi bibazo by'umutekano muke birimo biragenda bigaragara hariya mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Nyamuneka mu gihe abakuru b'ibihugu aya masezerano basinye atakubahirizwa, ibintu byakongera kugenda bisubira inyuma. Aya makuru rero twari tubabwiye ajyanye n'uyu mujyi wa Goma, Sud Kivu, amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga ko indege z'intambara za FARDC zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zagaragaye mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Goma mu rwego rwo gukaza ibikorwa byo guhashya umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abo bafatanyije. Ibi bibaye mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, bikaba byahungabanyije cyane umutekano w'abaturage n'ibikorwa by'ubutabazi nk'uko bigenda bigaragara. Ibikorwa by'indege z'intambara byakajije umurego abatuye mu bice bya Kibumba, Buhene ndetse n'agace ka Rumangabo. Babwiye itangazamakuru ko bumvise ijwi ry'indege y'intambara mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, ubwo ni ku munsi kuri uyu wa kane, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize. Bavuga ko kandi byari ibintu bitamenyerewe cyane, ndetse muri iyi minsi ya vuba nubwo FARDC itaratangaza cyangwa se itaratangaza itangazo ryemeza intera indege zayo zagezeho, ibimenyetso by'amajwi n'amashusho byafashwe n'abaturage bigaragaza ko hari ibikorwa by'ikirere bikomeje biri gukorwa mu gace ka Goma, ndetse mushobora kuza kumva nyamuneka ngo intare cyangwa se inyeshyamba za M23 zarashweho kandi ziraswaho nabi bikomeye cyane. Uko FARDC yavuze yuko nirasa izarasa yihanukiriye, nikubita izakubita ibabaza. Ibyo ni byamaze kugenda mu by'ukuri FARDC isezeranya izi nyeshyamba za M23. Mwuka mubi rero mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hari panike y'abaturage, bamwe bahise batangira kwimukira mu bice by'umutekano usesuye. Ibikorwa bimwe by'ubucuruzi byamaze kugenda bifungwa mu masaha ya mbere y'umunsi ku munsi w'ejo, ngira ngo mu gihe inzego z'umutekano zizakomezaga kwemeza ko ibikorwa byose biri mu rwego cyangwa se biri ku murongo, kurinda umutekano w'abasivili ariyo ntego yabo. Ndetse ubwo ibyo ngibyo turabivuga, ariko i Washington hari nijoro mu masaha y'ejo ku itariki ya 4 nibwo inzego zose zari byarebaga, yaba abaperezida b'ibihugu by'u Rwanda, ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu bitandukanye byagiye kuba indorerezi no kurebera iby'aya masezerano y'ukuntu asinywa. Byo byari biteranye i Washington. Perezida Paul Kagame niwe wabanje kwakirwa na Perezida Donald Trump, ndetse arahaguruka ageza ijambo ku bari bitabiriye iryo sinywa ry'aya masezerano. Agira byinshi aza gutangaza, avuga ati aya masezerano birakwiye kugira ngo habeho gusoza cyangwa se kurangiza ibibazo by'umutekano muke bimaze imyaka 30. Imyaka 30 biri muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ibibazo by'umutekano muke rero bimaze imyaka 30 mu by'ukuri ni intambwe ikomeye cyane itewe na Perezida Donald Trump, cyane yuko hari abari bamubanjirije
bagerageje ariko mu by'ukuri bigaragara ko iki kibazo cy'akarere batari barigeze bacyitaho. Ikindi kandi natwe muri aka karere kacu ka Afurika y'Uburasirazuba ingufu twashyizemo ntago twazigereranya n'ingufu Trump ashyizemo, kubera yuko mu by'ukuri ku bwa manda ya Trump nibwo amahoro aje cyangwa se nibwo amasezerano y'amahoro agezweho. Ubwo rero iby'amasezerano mu gihe bitazakurikizwa rwose no burden to Donald Trump, cyangwa se ntacyo Donald Trump azaba atarakoze, azaba yaragerageje, ubwo ikibazo kizaba gisigaye ari icy'abatumva iby'aya masezerano. Mu byumve neza ibyo ntibyaje kugenda bitangazwa na Perezida Paul Kagame, ariko nanone Perezida Gisegeti nawe yahagurutse agira ibyo atangariza mu by'ukuri abari bitabiriye izi ndahiro n'aya masezerano. Perezida Tshisekedi yahagurutse asuhuza abari bitabiriye mu by'ukuri iri sinywa ry'aya masezerano, avuga yuko mu by'ukuri bibabaje kandi biteye isoni kubona igihugu cye mu by'ukuri ngo kigarurirwa ndetse kikanigarurirwa n'ingabo z'amahanga. Gusa agashima yuko intambwe Donald Trump yateye kugira ngo aho umuhuza mu kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo gikemuke mu by'ukuri ari ugushimirwa, kandi aragerageje, yakoze ibikorwa bya kigabo byananiye benshi mu by'ukuri bagerageje gukemura iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Akavuga yuko ari umwe mu barinzi bazabasha kurinda iby'aya masezerano, ndetse ngo kubwe nuko ingabo z'u Rwanda zavanwa ku butaka bwa Kongo, noneho amahoro akongera agasugira agasagamba. Rero turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite. Reka twongere dukubitire ku mirongo y'imbere ku rugamba turebe ibijyanye n'intambara. I Bukavu mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bayiteguraga gusinya cyangwa se gushyira umukono ku masezerano, mu ntara Sud Kivu hari hakomeje kugaragara ibikorwa byiyongera by'imigendere y'ingabo n'imirwano mu bice bitandukanye by'intara. Bukavu rero mu bice bya Nyangezi amakamyo 16 yagaragaye yerekeza Kamanyora, ndetse n'andi y'10 nayo mu by'ukuri ubwo ni amakamyo 26 yarapakiye abasirikare. Abaturage bo mu mihanda ya Bukavu Nyangezi batangaje ko babonye amakamyo agera kuri 16 bikeka ko ari abarwanyi b'inyeshyamba za M23 n'abasirikare b'u Rwanda berekezaga mu gace muri utwo duce turimo turagenda tuberamo imirwano. Ibi bikorwa kandi byagaragaye mu gihe umujyi wa Bukavu wari mu mwijima bitewe n'ikibazo cy'umuriro cyabaye mu masaha ya nijoro. Undi muturage kandi w'i Bukavu yabwiye ibitangazamakuru dukesha iyi nkuru uko yabonye amakamyo arenga 10 yuzuye abasirikare n'ibikoresho ngo yaturutse mu Rwanda anyuze ku mipaka ya Ruzizi ya kabiri yerekeza ikamanyora. Izi nkuru kandi kugeza ubu ngubu ntago ziramenyekanaho neza, kubera yuko inzego z'umutekano yaba igihugu cya Kongo, yaba igihugu cy'u Rwanda, yaba inyeshyamba, nta numwe uragira icyo atangaza kuri aya makuru yakomeje kugenda agaragara. Ivura rero iruramboho FARDC ziratangaza ko zitashe ibitero. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zatangaje ko zasubije inyuma ibitero bikomeye, igitero cyiswe icyama 23 mu gace ka Rurambo, mu karere ka Uvira, mu mirwano imaze iminsi irimo koreka kari akarere. Umuvugizi w'ingabo yavuze ko abarwanyi ko bakoresheje abaturage nk'ingabo z'umubiri, kandi bagaturuka ku murongo wa Bugarama mu Rwanda, bikavuga ko byateje impfu n'ingaruka nyinshi ku baturage. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda yo gahunda y'amasezerano ngira ngo twabibabwiye uburyo ibintu bihagaze n'uburyo bimeze, nuko icyizere gihari ari uko isaha n'isaha mu gihe iby'amasezerano byaza kugeraho cyangwa se byaza kugerwaho, mu by'ukuri yaba ari akazi gakomeye gakozwe n'abadiplomate mu by'ukuri batandukanye. I Bukavu mu gihe